Ummatore Taraba jodiɓe Abuja ngadi moftorde ragare hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi ha ɓe gewtidi no kawtal hoore heɓorte hakkunde ɓiɓɓe Taraba gonɓe yaasi be nder diwal ngal fuu. Ummatore Taraba jodiɓe Abuja mburtake iga ha hukumaji pamari 15 diwal ngal mari ɓe jalɗiri bo ha lamar kan e yigo ɓe anniya kawtal hoore ɓiɓɓe Taraba heɓama ɗum itta ferotal leñol dina e ko nandi e non. Secrétaire gomnati moggal lesdi ɓoymajo Boss Moustapha fuɗɗon nder jalɗirɓe ha lamar kan hama hokkama katimere teddinore nden bo o nodditiri ummatore diwal Taraba be nanta yebre woyla waladu funa lesdi Nigeria dow ɓe kabda yigo ɓe kawti hoore ɓe joɗake jam kanjum on tan lawol burtorgol ngam bo ɓosinko gurdam maɓɓe ha diwal ngal. Boss Moustapha wi wala ha ɓaade nde goɗɗo nasata ha yebre woyla waladu funa lesdi Nigeria ba diwal Taraba e nanta Adama ɗum heɓa julɗo be nanta Kristajo ha wuro goto. Tarbiyyar da za mu yi da abin da ya faru a kaga mutane sarrafa da musamman da kristoci mun zo na tebur muna ta hira muna ta tura da Najeriya na da yadda muka yi karnar babu wannan abin da aka samu a cikin abin da kaji abin da na kan cewa rashin zaman lafiyar na ba a Najeriya ba ne musamman mu da muke Sahel kasashen da suke kasa Northern Africa bayan faduwar Gaddafi an samu makamai sun shiga kasa akwai yunwa akwai rashin adalci akwai rigigimu waɗansu da za su samu ana yi babu kai ba za ka gane ma mai rigigimu dole mutane da rabuka irin wannan taron da mutane da rabuka ya kamata kowace jini ana yi bambanci na an kawo mana kuma mu kan wanda muka yi ba a arewacin kasar da particularly da ba gidan da za ka je particularly a Adamawa da sun Taraba da za ka samu musamman da ka samu mamu sami za ka raba dangantaka bisa ajiyar so dole mu koma Bishop Professor Leonard Kawas wi habre dina na kanjum on waddata kuuɗe jahal yeso ngayngu na kanjum bo wallata ha diwal ngal heɓa jahal yeso o wi jawmirawo tagi julɓe nanta Christian ngam may hani ɓe kawta hoore ɓe jooɗo jonde jam. Professor wi kawtal hoore hakkunde ɓiɓɓe Taraba nangi dole. Easy to study a religion is very complex to understand. So if I, as a case of my religion, that the person should be killed, then what am I doing? Who makes a mistake and violates the dictates of... Are you saying people should not be given opportunity to learn the religion they make? I think we religious leaders, young people, very indecent acts. And I believe that by the creator of everybody. Whether you are a Muslim today or you are a Christian, you are a creature of the Almighty. Say this, that the Almighty has the power to make everybody a Christian. So that along the line, some people will become, everybody should begin to preach violence and tell people to kill. Salim Ilyasu Goje horejo huɓirde sorore ciende ɗam mama fu yalliri ha o kakatimere toddinore o nodditiri sukaɓe ha diwal Taraba dow jinna darde nde mburto ɓe tefa ceede ngam wurtaki caɗele ɓe gondi jonta. min yiɗi kowa rinka yewta waɗa e waɗata may gam to ɓe ekkiti goɓe wonata may karaɓe may wonata ba yide may rinka wallutugo
berde am do kollu mi do to to no kam tan kan kam balli tan don wallahi mi dace mi dice don da mi balli da himbe mu anda hadu mi balli tumi taraba mai ni acca no woni jotto do kan wodi situation do en woni himbe ma anda am benen fu en step en mari population en mari himbe en mari talent amma bi acca mi haba so mi ni furtina hora mi diga lungu je mo da derken mo mini fitina hatoy derken mo mini fitina ko mi yidi hanyo on okay min do mawna be bi way derken youth ko jotta yaron goddo wada clocking over 40 years on to watu ko horma ko hande youth o jaba youth leader wada no jaba sarkin matasa whereas he's over 40 so ko mi biata kan jon jotta ko je dum fita je youth to da tina youth ambe be abe suta be hobrin ko be mi rika na ko be ilimi ko Allah hokki be ko ko be shawara je no be rika lamarkan Daniel wi ko o fuɗɗi lamarkan nder duuɓi jottati saliɗi ɓiɓɓe Taraba gonɓe Abuja laamorde lesdi Nigeria seɗɗa tan gaɗi ka yalɗirki amma moftorde nde duuɓi jottati himɓe Taraba jalɗiri hunde nden seyimo sanne nden bo o wi ɗo ɗum hunde on wonde alama holli dow woodi kawtal hoore na gwamnati namu sanatoci duka inda ka gani shaidu na su yi yawa amma mun gode don sun ba mu support mu yi wannan program da mun fara daga 100 yau alhamdulillah mun fi 1000 muna wannan program kuma mutane other states Yoruba Igbo duk suna zuwa don suna jin daɗi so mu yin da muke a Taraba a gida dai za ka ga musulmi za ka ga kirista mun riga mun saba ba mu yin addini in ya zo magana hada kai Taraba yan siyasa ne suna yin amfani da addininci don zabe ne amma mu a Taraba kowa yana da aboki na son zuciya na zaman tare a musulunci a umman musulunci da krista so muna nan daya ne ni na da abokanai sun fi 500 ma da su musulmi so mu ba mu da wancan bambanci yanzu mun kira gagan high table namu akwai su duka akwai pagans ma so mu ba mu da damuwa mo be jalɗiri haala man kan wodi minister joji haale ɓoymajo Muazu Sambo Jaji e wodi bo gomnajo Diwal Bauchi ɓoymajo Adamu Muazu barista Umar Bangari mo hitordu appeal majalisajo wakilayno suɓorde jalingo e nanta zing be nanta Yoro Kashimu Bello Maygari fu ɗon nder jalɗirɓe e mbo wodi mawɓe feere keɓi yalɗirki na ɓiɓɓe Taraba tan ha be diwe feere jalɗiri ngam jaɓa katimeje teddinoje be kuuɗe boɗɗe ɗe ɓe doggini a taskaram ɗan wodi gimol musamman dow haala taskaram ɓiɓɓe Taraba joɗiɓe Abuja ha gimo feere yimingol ha moftorde nde siyasar kamutan an samu a duniya abin babu yawa your excellency gwamnan Tarabawa gwamna gaishe ka mu ne yan jihar ka sanu gwamnan aiki gwamna mai girki Shatima mutum mai kima mai kaunar al'umma to ina barista dala da kifasi kuma head of service kai ma gaishe ka ina ne aiki an kike ma sannin ki Mother of baby, wanda babbar rana ce, Archbishop Libat Bikowas, Father of baby, Baba kai ma gaishe ka, William Kirshima namu, Yes, Bika sannunka.
ma mallumen accaka ɓawo horejo kawtal isalen lesdi Nigeria Cheikh Bala Law fu heɓi yalɗirki ha o sawri ummatore banni shi ko wani kokarin kashe wasu addini daban kasan in ka lura da masu tsaron kasan daga ministoci da jami'an tsaro akwai musulmi a cikin kirista saboda haka babu za a ce wata addini ko wani kabila za a kuma nasu irin wannan taro zai kara takar na ji daɗin kuma na yi mamman fata ka kara da kan taraba ya samu ma guda da wani zaman lafiya ko kasar Najeriya da aka shugaban kasar Najeriya Allah ya fi jagora na gode. To assalamu alaikum India Sadiq Sule amma min laari ma wadi am moftorde ɗum waɗi ɓiɓɓe Taraba ɓe woni Abuja ko waɗi yata yimɓe dow man. to alhamdulillah moftorde hawtama nden bo yimɓe wari hawti daga babeji fere ɓe wari daga Jali nden bo min laari yimɓe fere yaare fere dina fere wala sefudo heɓi bo min timmini jam alhamdulillah. No, I didn't say that. I said that. I was a people who want from the city. So one when they went